Muraho neza turabaramukije mwebwe mwese bakunzi ba radio Ncatatu. Cyane turamukije abatuye hano muri Amerika, abanyamerika bumva runo rurimi tuvuga, cyane ababyeyi b'abana. Turi muri ya gahunda yo kubaganirira ku byerekeye amashuri, kongera kandi kubashiramwo intege ababyeyi zo gukurikirana abana banyu, kuko abana banyu mufite nibo mizero yanyu yejo yo guhindura ubuzima muri kino gihugu ca Amerika. Rero ukaba ufite umwana ukiri mutoya uri kujirukira muri kino gihugu, uri gukurira muri kino gihugu ca Amerika, ukiri mu mashuri y'intango, amashuri y'incuke, amashuri yisumbuye, uwo munambeho mukurikirane. Uwo nguwo ni umizero yawe yo kuguhindurira ubuzima, kandi guhindura ubuzima ntibyihuta. Byerekeye amashuri ntabwo byihuta, ubitegura hakiri kare, umwana ukamutegura ariko gahoro gahoro kugeza mugejeje ku ntambwe yo guhindura ubuzima. Nimwe rero tugiye kuganira namwe ababyeyi kugira ngo dushobore kubasangiza muri morale tubakangure kugira ngo abana banyu mushobore kubitaho, kuko tumaze kubona yuko bishobora kurangira abana batarangije amashuri kandi bari muri Amerika. Ubuzima buriko buragenda bugorana muri kino gihugu. Rero nta yindi exit, nta yandi mahitamwo usibye kwigisha abana banyu. Rero muri iyi ntambwe dutangiye kubaganira kuzekeye amashuri, tuzadevelopa ibintu byinshi cyane, bundi kandi tubakangura mwebwe ababyeyi, kuko ni mufite uruhare. Nta wundi muntu wera wirabura wo hanze ufite uruhare ku mwana wawe hano muri kino gihugu usibye wowe mubyeyi. Nundi wabyivangamo yahasiga agatwe ku bana bo muri kino gihe, ariko wowe mubyeyi waba nk'upfupfahaza. Nubwo abana rimwe na rimwe usanga bagoye, ariko ufite ijambo ni wowe mubyeyi. Ni karibu rero tuganire. Amazina yanje nitwa Benjamin Ruramira Nkurikiye, ntuye muri Amerika, ni muri Leta ya Arizona, ni mu mujyi wa Phoenix. Hanyuma umunsi w'imisi 12 kwezi no kwa munani umwaka ni 2025, ni ku mugoroba. Rero ni radio Ncatatu. Tukaba tugiye kuganira mu buryo rusange, ariko nzafata igihe ngene na developa akantu kamwe ibyerekeye amashuri. Ngiye kubita hanze zore buryo nkomeza kubibaganirira kugira ngo mumenye ikintu cyose cyerekeye ishuri hano muri Amerika, noneho mumenye ukuntu muzamukurikirana abana banyu. Ngiye kubasubiza ijambo, mwebwe ababyeyi ngiye kubasubiza ijambo ku buryo nta mwana uzongera kandi kukubesha. Abana hari ukuntu bigira abayuwayi, reka mbivuge gutyo, bigira baje setu bakavuga ngo barabizi kandi ntaco bazi. Nta kuntu umwana uvuye muri high school yovuga ngo arabizi ibyo muri university azibihe. Ababyeyi bubu nyine murabizi amakuru yo muri Afrika y'ishuri, nico kinaravuga ngo ishuri ryose nico kimwe. Ababyeyi bari hano muri Amerika mwigeze kwiga university muri Afrika, nutarayizi ngo ayirangize aza amakuru yayo, kuko murakuze ufite experience. Muzi yuko iyo wajaga muri kaminuza barishikaga bakakubreyire, ndetse no muri high school mu mainterna muri Afrika baragukora barakubreyire, bakakujana mu jondo, bakagukubita, bakagira iki, bijya kwaruko kukwereka yuko uri bule ukiri umururu. Rero umwana yavuga muri high school wavuye kwa nyina muri secondaire akaje muri university, urumva barishikaga bakamubreyire ko ntabyo yabashoboraga kubaza. Ico kimwe n'abana ba hano, umva university ntayabazi. N'umuntu wese ugiye muri kaminuza no kugira ngo azoshobore kumetriza ahari sala agomba kwigiramo, bitegeza kumufata igihe kirekire cyane, urayobagurika. Rero abana kubabwira ngo barabizi by'amashuri ntabyo baba bazi muri make. N'ubuyuwayi gushaka kubiyemeraho ngo bazi icyongereza bazi iki, ariko iyo ubizi wowe mubyeyi mu buryo buri pratique na theory mu kinyamurenge nk'ibi ngiye kubasobanurira, ufite uburyo ugomba kumuhetsa kandi ukamwereka ati ibi nibyo binkubwira nibyo, none wivuga ubikura hehe, ubisoma hehe. Wanashaka njewe nibyo nkubwira Benjamin arabivuga arabisobanura, wowe ibyo uvuga ubikura hehe, akubwira habikura cyangwa habisoma, aguhe source y'ibyo ari kuvuga aho abivana. Rero
ahanganza nkuza nganira namwe ababyeyi mbabwira ukuri ku byerekeye amashuri. Birya abana bagerageza kubabwira yuko Amerika ngo hano nta Amerika. Education yose ni imwe, programme zose ni zimwe. Rero ntibakazo bakangisha Amerika, credit ni credit hose ni credit. Silvente ni silvente hose. Ikuru ya physique hose ni physique. Nkaba wenda hano bayita physics sande bakayita physique. Anatomy ni anatomy hose. Mate ni mate hose. Implicit ni de hose ni de. Rero ntacu umwana azokangisha kuko ishuri riri universel. Nibyo rero reka turuhuke hanyuma tuganire kuri ibintu biri general ariko tuzafata igihe cyo kubivuga mu buryo buri detail. Nibyo tuganire namwe ababyeyi tutaraganira reka nongere kandi mbabwire ngo uwo mwana ufite niyo mizero yawe uzoshobora kugupeyingira off amadeni ufite nawe ubwiye ukamutegurira ubuzima akazurika kuba indushi. Turarushe cyane muri kino gihugu. Mu bishop umwe ni apotre Mbayahaga niwe wavuze ngo abantu bose ni indushi, ngo bafunzwe ni indushi, ngo abafunze nabo ni indushi, ngo abantu bose ni indushi. Arabivuga mu Kirundi. Yani ibyo hanyuma ishuri rifite agaciro ibisobanuro ku bana babimukira basha bari hano muri Amerika. Abana babimukira bashasha batwebwe abo bana banyu, ishuri rifite agaciro kuri mwebwe. Nubwo ababyeyi bamwebwe mutagiye ku ishuri ngo murangize kaminuza, ubundi kandi mwebwe ababyeyi mukaba mufite amadeni nguzanyo, abana banyu barashobora kugera ku ntsinzi, barashobora kusucceedinga. Hari impamvu ishuri rifite akamaro n'ibyo abana bakwiye gukora. Dutangiye turashobora kuvuga ku mpamvu ya mbere ishuri rifite akamaro. Ibi ni nkabyo ndi kwimvira mu bitekerezo zanje, ariko twese tuzi akamaro k'ishuri. Murabizi twese tuzi akamaro k'ishuri. Hari amahitamo menshi mu gihe kizaza. Kurangiza high school no kumenya neza icyongereza bifungura amarembo yo kuja muri kaminuza. Wize ishuri agatangira karangiza high school akaronga diplome yiwe, deja abafunguye inzira yo kuja muri kaminuza. Hari abantu benshi bataronka amahirwe yo kuja muri kaminuza. Barahari akarangiza high school n'amanota makeya akabarangirije aho bakamushira mu myuga. Ubu buzima baburangiriye aho ngaho bw'amashuri akakomeza n'ikindi gisata kuko igihugu kiba gikeneye ko domaine zose zizamuka. Igihugu ndico yoborwa gusa ndico kugwamo gusa n'abantu barangije bari muri biro barangije gusa amashuri. Hakeneye abantu bo kuri line bo guparking ibintu kuri line muri company. Hakenewe abantu bakora muri trash, guparkinga za trash, kuzitaka n'abantu bakubura muri company. Hakenewe abantu ba drivinga za Uber na za Lyft. Hakenewe abantu bakora muri za group home. Hakenewe abantu bakora amashuri y'imyuga basudira. Hakenewe abantu bakora mu myuga itandukanye. Hakenewe aba medical assistants, hakenewe abantu bakora kuri front desk, hakenewe abantu bita amatelefone abakiriya bahamagaye, hakenewe abantu bakora kuri customer service. Ni ukuvuga ngo hariho abantu bataje muri kaminuza. Kuvuga ngo umuntu uja muri kaminuza ni incabwenge y'igihugu, baba ari kubategura incabwenge y'igihugu izoreberera abandi bantu. Urumva zoreberera kuko igihugu kirimo abantu benshi cyane. Rero amahitamo menshi mu gihe kizaza kurangiza high school no kumenya neza icyongereza ku bana babimukira bifungura amarembo ya kaminuza. Iyo utarangije high school haba hari inzira zibiri, cyangwa ukaja muri kaminuza cyangwa ukaja mu myuga cyangwa ukaja mu kazi hano muri Amerika. Hakaba ari rero amashuri y'ubumenyangiro ariyo y'imyuga n'amahugurwa n'akazi keza. Urumva rero kuja muri kaminuza uronka akazi keza, utagiye muri kaminuza aja mu bumenyingiro. No kuvuga ngo murumva rero impamvu ya mbere ishuri ifite akamaro ya mbere na amahitamo menshi mu gihe kizaza. Hari amahitamo y'ibyerekeye amashuri. Hari ukwinjiza amafaranga rero menshi. Indi poigira kabiri ni ukwinjiza amafaranga. Iyo wize winjiza amafaranga menshi. Amapay stable cyangwa se amapay check yotandukana. Ufite degree yo nta yohembwa cyo kimwe n'ufite certificate cyangwa se utaranagize niyo certificate. Muri make hari ukwinjiza amafaranga.
abize akenshi binjiza amafaranga menshi kandi bagira akazi kizewe. Ni ukuvuga ngo rero umwana wawe ntabwo ashobora guhembwa amafaranga afite degree yarize ihwanye n'amafaranga ari guhembwa petitera hakora atarize. Nabyumvise. Indi point igira gatatu ni ijwi rikomeye. Ishuri rituma wiyizera. Uragira confidence, ukagira ubuyobozi muri wowe, leadership muri wowe, no kuvuga neza, ukayobora abandi. Dufite igihugu kiriko kiraboneka cyangwa hano muri Amerika. Urumva ibi byose bigegwaho n'umuntu wize. Iyo umuntu atize ntagira confidence, biranagora no kuvuga mu bandi. Urumva rero yuko ishuri ritanga ijwi rikomeye. Ishuri rituma wiyizera, ukagira ubuyobozi muri wowe, leadership no kuvuga neza, bigufasha gufasha umuryango wawe na community. Murabyumva rero. Nibyo rero ikindi ishuri rigufasha muri wowe kugira imitekerereze ituma utambuka challenges zikomeye, kujera urugo rwawe, kwijera wowe ubwawe, kutaba manipire cyangwa se ngo ube woje ubangana muri wowe, kutayoborwa n'ibitekerezo by'abandi, ngo iyo umuntu avuze gutyo kumva ibyo avuze nibyo wokurikira, ukaba challenging undi muntu nango utume wo mwizeza cyangwa kumwumvisa igitekerezo cyawe akacumva kandi akagenderaho. Kugira ibitekerezo birashe bisobanutse biva ku ishuri, biva kuri zya challenge z'amadevoir, z'amarecherche, z'amaexamen. Ibirya bitekerezo umwana agira ari muri zo challenge nibyo bituma umutwe we waguka, ya makuru bamwigisha n'amadevoir ya groupe n'ibitekerezo biva mu bandi nibyo byagura imitekerereze yiwe. Rero umwana wawe watize kaminuza ngo akore devoir ya groupe, bamuhe case study yigaho, umwana wawe azoyoborwa n'abandi, abamanipire n'ibitekerezo by'abandi. Nta n'uwanamugisha n'inama ngo ashobore kuba yayitangira igitekerezo. Ariko wize kaminuza, umuha igitekerezo, ikibazo wagize wongeramo ihe nama, akabakugira iyi nama kubera ko afite imitekerereze yagutse, agitekerezaho, akaba aracaguye mu buryo bwose bushoboka mu ngambo zose, akakugira inama. Rero kaminuza rero cyangwa umwana kwiga bituma umwana agira imitekerereze yo kujera urugo, kujera umugore, kujera abana. Nibyo rero hari indi point rero y'amahirwe yo kugerageza ibintu bitandukanye. Siporo, bikorwa by'ubwitange n'imyitozo ngiro bifasha kumenya ibyo ukunda. Nibyo rero murumva rero yuko ishuri ifite akamaro gatandukanye. Ibyo turabisobanuye, mwabyumvise. Hani mu buryo buri rusange ariko nzogerageza inza developer point par point nije muri detail. Niba rero ababyeyi bamwe batarize kaminuza, wewe umwana wawe ushobora kuba first generation muri famille. Hari ibihugu byinshi bitanga opportunity ku mwana wa mbere wize kaminuza muri famille. Hari amahugurwa n'inkunga byihariye ku banyeshuri ba mbere mu miryango yabo baje muri kaminuza. Ariko umubyeyi uraho nta diplome mu wawe mufite ya kaminuza, n'umwana nta no kuvuga tereka natwe iwacu tugire diplome ya kaminuza. Nta muntu wize ufite amashuri yisumbuye, tuvuge yo hejuru, ufite diplome yo hejuru, ni yale. Wewe mubyeyi wogerageza kureba muri famille yanyu, kwa sokuru, papa nawe ubwawe aho ugeze, ukavuga ati ninde ufite diplome ya kaminuza. Okay, baso wanyu barayigize, ariko se muri wowe mu wawe ni gute uhayubaka kugira ngo nawe mu wawe hazuve ngo diplome ya kaminuza? Umwana wa mbere sans diplome ya university, umwana wa kabiri sans diplome ya university, umwana wa gatatu sans diplome ya university, umwana wa kane sans diplome ya university. Kuraza gushakira diplome ya university ku mwana wa gatandatu wa karindwi, abandi bose nta diplome ya university ihari. Urumva rero famille yawe ntizaba strong. Famille yawe uhaje gusiga kuri iyi si izaba famille itegekerwa n'abandi bazaba bafite ama diplome ya university, ntibazakomera. Mwabyumvise rero, wanareba n'uburyo bunyine muhagaze kuba mudafite diplome ya university, kuntu muhagaze bisa nkaho n'ubundi hari ukuntu mukurikira abandi abafata ibyemezo murakurikira. Ariko ufite famille irimo diplome za kaminuza, ubu hausiga generation ikomeye kuri iyi si,
ntabwo ari abana bazakomeza bazajubangana. Rero ushobora kuba utararangije kaminuza wowe mubyeyi, ariko ushobora kuba umwana wawe ashobora kuba ari muri first generation yo mu wawe akaronka diplome ya kaminuza. Hari amahugurwa rero n'inkunga byihariye ku banyeshuri ba mbere mu miryango yabo baje muri kaminuza. Hano muri Amerika birahari, hari n'ukuntu iyo wawe apurika bakubwira ngo hari diplome ya kaminuza iri muri famiye yanyu, ni wowe first generation ugiye kuronka diplome. Urumva rero umwana wawe nubwo utize kaminuza agomba kuba first generation mu wawe kuronka diplome university. Ntukeneye icyongereza cyuzuye, we wa mwana we nta cyongereza cyuzuye ukeneye kugira ngo wige. Wanashaka hari amasomo yihariye ESL n'abagufasha kugenda utera imbere. Hari ubufasha ushobora kuronka mu gihe ushobora kuba utangira amashuri hagati hano muri Amerika, ariko abana batangira hano muri Amerika baba bafite icyongereza cyiza. Abagufasha ni ingenzi. Saba inama ku mwarimu, umujyanama, umutoza cyangwa umuyobozi muri community. Nibyo hari ukuntu abana bifatira ababyeyi ntibakigira ijambo ku bana. Ubundi umwana ntabwo yo kwiyobora wenyine kuko ntabazi ahantu ari kwaja. Umwana n'umubyeyi baba bameze nk'abantu babiri ba responsable bari mu nzu. No kuvuga ngo umwana mumeze nka novuga gutese ntacu murusha muri kino gihugu. Nibyo biragaragara kuko ababyeyi ntari byinshi mutazi. Umwana atangira kuva icyo cyongereza akakurusha amasheriya. Nibyo ariko umwana utangira kumutegura kiri mutoya, ukamwumvisa ko ufite autorite kuri wowe, ukaza ugenda ukaja gukopera ibintu byerekeye amashuri, noneho ukaza ukayimubwira nkaho ari wowe ubizi. Nk'ababyeyi muje mukaza mukopera kuri twebwe mukatubaza, tukabaha nk'ama information. Umwana wakiri mutoya uraza ukayimutegeka ukayimubwira, ntaba afite ikindi kintu ari bukugendeshemo impaka iyo umwana akiri mutoya. Ariko iyo umaze kureka umwana akaba mukuru, icyo gihe biragora. Nta buryo ushobora kumudressa, nta buryo ushobora kumuyobora kuko deja yamaze gufata ingamba zo kwiyobora. Ariko iyo atangiye akiri mutoya, mufiteho power, mufiteho ubushobozi, wowe wacha ceceka ibyo nkubwira nibyo. Akiri mutoya arakumva. Ariko ntuzarindira amaze kugira imyaka 18 19 ngo uramubwira ngo wowe wacha kerera ibyo nkubwira nibyo ngibyo. Rero niyo umubwiye ati rero mva nkubwiye icyo ndashoboye, ndaguhuza n'umuntu ukwereka kandi ugomba kumwumva ukamwubaha. Umuhuza n'umujyanama n'umutoza, abari b'abakansela muri community. Hano muri community abari umuntu wo muhuza nawe cyangwa ukaza usaba izo nyigisho ku bantu ubona noneho ukazishira mu bikorwa. Kigira gatatu rero n'uburyo ishuri rishobora guhinduka. Ishobora guhenduka ku mafaranga minerval. Buri ishuri rishobora guhenduka ku mafaranga ya minerval. Hari ukuntu muba muzi yuko amashuri ahenze hano muri Amerika, abana ntibiga ngo amashuri arahenze. Abandi bakavuga ngo kundi yishurira, abandi bakavuga ngo nta mafaranga ngo njewe nguha papa ngo kundi yishura amashuri yanje. Mbega abana hano muri Amerika ibintu byose barabirangije ku bantu ba mikoro makeya. Nta muntu n'umwe basize inyuma. Leta hari uburyo yabitunganyije. Inkunga n'impano bita grant na scholarship bitangwa ku buntu ku bana bantaho nikora baba low income. Urashobora ku applyinga scholarship, hakaba ariho n'ama grant batanga. Byose bitangwa ku buntu, ariko birashobora kuba ari bike, ari amafaranga make adashobora gusifire ko yo coveringa byerekeye amakuru yose uba ufite kuba wiga cyangwa se amasomo yose ugomba kwiga. Icyo gihe bisaba yuko washobora kongeraho ku mafaranga yawe bwite. Nibyo umwana agomba kwishurira, zoshika kishurira, ariko kandi haba hariho loan, haba hariho ideni riteganyijwe ko uzaryishura ari uko warangije ishuri. Leta rero ntabwo yihanganira abana batari seriye ba dropping amashuri, bakwitinga bava ku mashuri. Ni wacu bjara habaga umwana ngo yavuye ku ishuri, nahanga habaza bayavaho. Hano baza bayavaho kandi bakayavaho bariko biyemja umubyeyi atazi ibyo umwana arimwo, ariko buriya ku ishuri ryo bari strong kandi bakoresha umwana cyane. Umwana yabona ntibiriko bivamo akagenda yiyemja buke agatangira kubwira umubyeyi kuko ndashaka ngo kuva kuri ya shuri ngo nje kurindi, aho yabyatangiye kugenda bigura intege. Ngurumva ngo nariko niga ngo nahinduye orere ngo
ariko niga in person ngo none nagiye online biba byatangiye kubura. Rero hari ukuntu abana bava ku ishuri. Iyo rero umwana avuye ku ishuri aritaye, cyagiye wumva ngo umwana ariko aririhira amafaranga y'ishuri, ni ukuvuga ngo aba yarahebye ishuri, none leta igatangira kumwishuza ati wowe twaguhaye loan ngo uri kuriga urangize ishuri none waritaye twishurega. Leta igatangira kumwishuza kuko yahebye ishuri, cyangwa ishuri reko yigaho yarivuyeho yahinduye aja kurindi, leta toya twagiranye amasezerano yuko hawigira hano wahinduye ishuri none gatangira twishuri. Ubundi byari biteganyijwe yuko uzotwishura warangije. Nubona umwana wawe wa hano muri Amerika ariko arishura amafaranga y'ishuri, bisigura yuko ya dropinze batangiye kumwishuza, cyangwa yahinduye ishuri yagiye muri ndi shuri ritarifite kontra niyo loan. Ariko ubundi biteganyijwe yuko umwana atangira kwishura loan ari uko yarangije ari muri service hayakora. Nibyo rero inkunga n'impano ariyo grant bitangwa ku buntu, byoba bikeya none ukongeraho loan ya federal bakaguha loan uzishura urangije ishuri. Kugira ngo uronka aya mafaranga rero y'ubuntu cyangwa uronke scholarship bisaba amanota meza. Ibi tuzabivuga ibyerekeye amanota. Bisaba ibikorwa by'ubwitange, bisaba siporo, ubugenigeni, ari byo art, cyangwa kuba first generation cyangwa twavuze uri uwa mbere muri famiye ugiye kuri ko biga kaminuza, byo guhesha ubufasha bwo kwiga bishobora gutuma ubona inkunga uri first generation. Hariho forms z'inkunga, amaformulaire y'amafaranga yo kwiga ariyo financial aid form biba bihari mu mwaka wa nyuma rero wa high school. Umwana arangije high school, ishuri rishira hagaragara FAFSA ni federal aid financial aid form, cyangwa impapuro za form za state college bijanye n'imiterere yawe. Hari igihe umwana arashobora kuba qualifié kuba yoronka financial aid ivuye muri federal, ariko kandi hariho na financial cyangwa se ubufasha buva muri state college bijanye n'imiterere y'umwana. Icyo gihe akaba yobona ubufasha bw'ishuri. Urashobora rero gukora akazi k'ishuri cyangwa akazi gato part time ku ishuri cyangwa se work study. Amashuri menshi yemerera ko ukora mu gihe wiga, babyita work study. Hari ugutangirira amashuri muri community college. Hari inzira zibiri. Iyo umwana arangije high school hari inzira zibiri, swate uja muri community college, swate ukaja muri university. Iyo ugiye direct uvuye muri high school muri secondaire ugahita uja muri university, tuvuge ku rugero uvuye muri high school ugiye Lubumbashi muri university, cyangwa uvuye muri high school ugiye Bukavu muri university. Tuvuge nko mu Rwanda uvuye muri high school ugiye Butare, cyangwa se ugiye muri ILK, cyangwa uvuye muri high school muri secondaire ugiye mu ishuri rya kaminuza nk'Ibujumbura, uvuye muri university muri high school ugiye kuri Université du Burundi, cyangwa ugiye kuri Lumière, cyangwa ugiye kuri Hope, cyangwa ugiye Ngozi. Icyo gihe wishura amafaranga menshi kuko ikuru yo muri university imwe hari ukuntu igira agaciro kari hejuru cyane, irahenze, expensive ku mwana ugiye direct muri university. Rero leta yayisigiriti reka dufasha ababyeyi bantaho nikora cyangwa se bafite low income, tubagabanyirize iki giciro cyo muri university cy'amafaranga yo kwishurira abana. Bahita bakuri cyo bita community college. Community college ni university yo hafi y'imuhira aho umwana yiga ataha, ariko ukahiga imyaka 2 gusa ukaronka grade cyangwa se ukaronka associate degree. Mu Burundi President Buyoya yarabikoze, iwe ntiyakoze university yo hafi yo mu rugo kubera ko mu Burundi haba amashuri y'ama-internat umwana bamutuma kure cyane. President Buyoya mu Burundi we yakoze icyo bita college communal. College communal n'abana biga nka kurya abana biga muri internat bagiye kure, noneho bo bakiga bataha mu rugo, ariko bakiga college communal itari internat ariko biga bataha. Iyo yari high school. Noneho hano muri Amerika ni nka kurya kwa college communal ya high school biga bataha, noneho yikaba community college ni university imyaka 2 ya mbere uye gutaha mu rugo, noneho aya makuru wize muri community college uyariha mu buryo buciriritse ku mafaranga make cyane. Si cyo kimwe nuko uja kwiga imyaka 2 ibanza ngo yigire muri university nka kujyana babwiye uyiriha ku giciro cyo hejuru. Tuvuge nimba muri community college ikuru ku mwaka wo kwishura muri university, nimba mwaka wo kwishura
ibihumbi 18 ku mwaka muri universite. Muri community college wosanga ari nka 6, 8, 10 gutyo. Urumva baguhera ku giciro cyo hasi. Rero leta yakoze community college kugira ngo ifashe ababyeyi, kugira ngo bishure ku giciro gikeya, noneho yahiga imyaka 2 akaronka associate, agahita noneho haja muri universite kuja kuhiga iyindi 2 arangiza. Mu gihe undi mwana wiyemera ahita aja muri universite yashikiriya agahura n'ibiciro byo hejuru, cyangwa ababyeyi bafite akandu barashobora guhita bamwohereza. Ababyeyi rero b'Abanyamerika hano muri Amerika bigisha abana babo imyaka 2 muri community college kugira ngo asavinge ayo mafaranga. Indi myaka 2 ya nyuma agahita murungika muri university. Nico cagihe ubona nka hano muri Arizona washika kuri GCU kasanga umwana uvuye Iowa, kasanga umwana uvuye California, kasanga umwana uvuye hehe ari hano muri GCU. Ntabwo abaje kuhatangirira kaminuza, aje kuhiga imyaka 2, noneho famille ikifunga ikamwishurira interna, ikamwishurira icumba, ikamwishurira n'amakuru byose. Noneho nawe yaba nk'uronkiye work study cyangwa yakora ga part time hano muri Arizona, nuko akiga imyaka 2 akabararangije. Ni ukuvuga ngo ababyeyi babwira umwana ati wowe iga imyaka 2 hano natwe dusavinga amafaranga yo kuzakurihira icumba na kaminuza aho ushaka kuziga. Nico cyage ubona umwana avuga ngo nje nzoja kwiga muri Iowa University, nje nzoja he, ntabagiye kuhiga imyaka 4, abagiye kuhiga imyaka 2 indi akayigira muri community college iwabo. Hano rero namwe abana banyu bagomba kubikora gutyo. No kuvuga ngo hariho gutangira amashuri muri community college, imyaka 2 muri college yegereye iwanyu, kongeraho kwimukira muri kaminuza urangije imyaka 2. Ibihwanye n'impamya bumenyi imwe n'uwahise aja kuri kaminuza ataciye kuri college communal cyangwa ataciye kuri community college ku giciro gitoya abayigiye kuri community college. Ibi abana banyu ntibabizi. Ibi mpamba babwira abana banyu ntibabizi, babijagata ngo batazi cyarico. Nibyo rero hakaba hari amahugurwa y'imyuga, formation professionnelle. Iki ni ikintu abana banyu batazi kandi kikambabaza cyane bikomeye. Aho umwana arangiza high school, ntaje muri community college, ntanaje no muri university, umwana agahita yikubita muri formation professionnelle. Mu buvuzi ushobora guhabwa amahugurwa, nibyo we nashaka yahabwa nahembwa amahugurwa y'ikoranabuhanga muri IT, ubwubatsi, amashanyarazi n'ibindi. Nibyo hariho formation professionnelle ubunyine bidasaba kuza kwiga izo faculty muri university. Hari formation professionnelle wiga ugasa nk'urangije kaminuza wakoze formation, ariko hariho yandi ukora bigasa nkaho nyine utayigihe cyawe. Ikindi cya kabiri ya formation professionnelle nubwo yakora ntibaguha diplome academique, ntabwo ba sanctionné académiquement, ntiwo cha maîtrise, ntiwo gira donc ni formation professionnelle ku buryo gusa wewe wicira amafaranga, ariko ntuja muri palmarès z'abantu bize. Niyo mpamvu rero iyo umwana wawe warangije high school ntaje kuri community college, ntanaje no muri university, akaja muri formation professionnelle ngo umwaka umwe ngo graduatinze, uwo nguwo ntabwo azigera aronka titre académique, agiye nyine kwiga izo formation kugira ngo aronka akazi byihuse. Umwana mutoya rero ntabwo akwiye kuja muri ibyo bintu kuko aracafite imyaka yo kwiga imbere yiwe, abagiye gutakaza igihe cyo, kandi yabayipunje cyane abagiye mu mashuri atariyo. Amashuri namwe universitaire ahantu hose ku isi ni high school, university, ni primaire, ni secondaire, ni université. Université mwumva iryo jambo université ni uko agiye ahandi hantu abagiye mu byiwe nyine byo kwatrapa ubuzima no kwishakisha. University rero hano muri Amerika ni community college cyangwa nyine university. Umwana wawe watagiye muri ibyo ngibyo, tangira umenye nyine ko agiye mu bindi bintu. Akiri umwana mutoya rero, ntukemere ko aja muri ibyo. Naje muri ibyo ngibyo azaba taye inzira, azaba deja agize faux pas. Abaja muri ibyo ngibyo na abantu nk'abaryi wacu bigaga soir cyangwa se bigaga kigoro, barya baba fonctionnaire. Narababoneka aho twigiraga twasokaga mu mashuri, twabonaga imodoka zazaga ziparitse kuri Hope, baje kwiga soir, batangiraga 18h bakarangiza 2 z'ijoro. Nibyo abo ngabo rero nibo biga nk'ibi abana banyu batoya bazabaja kwiga.
ariko umwana ukiri mutoya agomba kuja muri community college cyangwa muri university hano muri Amerika. Ibyo atabikoze tangira wumve ko umwana wawe yagiye fopa. Nta kuntu umwana w'imyaka 18 17 avuga ngo araje kwiga amashuri y'imyuga. Ibyo ntibibaho ntibyumvikana. Ni community college ni university. Ibi tuzabivuga mu buryo buri detaye. Icy'ingenzi inguzanyo y'ababyeyi, mwego ababyeyi mufata amadeni mu amaloni biki, mortgage biki, ibi byose ntabwo biri ku gatwe k'abana. Ni mwego ba responsable babyo. Ariko umwana wawe yagufasha kuye kuyiga kugira ngo agufashe, afashe umuze kuzabyishura. Izi nguzanyo amadeni ibindi muzabishobora. Tuzaba ku ideni imyaka 30 yose uri muri zo stress. Ubusanzwe amaloni ntabwo abereyeho ngo paka wishutwa duke gushika kuri terme ya loan. Ntibibaho. Loan igomba kwishurwa off mu myaka ingahe 2 3 4 5 6 byose bikorwa ryari ari uko umwana arangije amashuri ahayiga ahayakora. Rero umwana wawe ni igishoro, ni uzashobora kugupengira iyo loan off. Nunasiga iryo deni rimeze gutyo uzobusize induru inyuma yawe. Iyo nzu abana buri umwe azoba ari undi bazoyigurisha nibyo. Cyangwa igihe uzoba utagishoboye kugira ngo ubwira abana ngo ba contribute wishira iryo deni, tuzobona inzu saziramwo. Mumenye ko iyo loan ari imyaka 30. Uzo staffing, uzo retiringa iyo loan igihari. Naho umwana wawe nawe ni mu low income nkawe, ari muri group home, ntazogufasha kuyishura. Iyo nzu uzoyivamwo uje kuba mu nzu y'umwana yafashe nawe indi loan nshasha, ari huja kuba iyo ngiyo muzoyiteza. Cyangwa ubane n'umwana wawe muri iyo nzu, abandi bavuge ngo papa kubera kubana na naka no guti iyo nzu guti. Donc usanga bizanye kavuyo. Rero mwigisha abana kugira ngo bapayinga ama off ayo malone mubone inzu muzasaziramo. Kuko umwana natiga ngo arangiza kaminuza ibintu byose bizaba prrr. Igira kane rero ni inzira nyuma ya high school zose ni nziza. Nyuma ya high school inzira zose ni nziza. Kaminuza ni imyaka 4, ubumenyi mu buvuzi, ubuhanga muri technology, uburezi, ubucuruzi, social worker. Ni ukuvuga ngo muri 4 umwana afite kwiga faculty yumva yose ashaka mu buvuzi, ubuhanga, technology, uburezi, ubucuruzi, social, ibintu byinshi. Community college twabivuze ni imyaka 2 uhavana impamya bumenyi cyangwa certificate, kuko no muri community college haba imyuga, hanyuma ukimukira muri kaminuza ukaja kuhigira indi myaka 2. Amashuri y'imyuga cyangwa se amahugurwa ni ukwiga ukaninjiza amafaranga byihuse. Urumva rero barya bata amashuri batagiye muri community college, batagiye muri university, ahitaja mu myuga akaronka amafaranga byihuse. Twongere tubibutse yuko iyo umuntu agiye mu mashuri muri university tugira inyota y'amafaranga. No, amafaranga uyabona hashize igihe wararangije waragraduatinze. Kuzerekeye abasirikare na public service baronka amahugurwa. Abasirikare cyane na public service ho baronka amahugurwa cyane, bakaronka ama benefit. Nibyo abasirikare baronka ama benefit, bakaronka amahugurwa, bakaronka n'ubufasha bwo kwiga mu gihe bavuye mu gisirikare. Iyo bavuye mu gisirikare barangije ya kontra yabo, iyo batashi baronka ama bourse yo kwiga. Rero iyo umuntu agiye mu gisirikare hano agenda afite target ya benefit cyangwa se yo kuzaronka ibi byose yaravuyemo. Ariko yari mu gisirikare aronka amahugurwa, akaronka ubumenyi bumeze nka bwa buri nk'umuntu warangije, kandi agashobora kuba yoronka amafaranga. Ariko murumva yuko uwagiye mu mahugurwa ntaronka sanction academique, ntaronka diplome academique. Ariko iyo uvuye mu gisirikare wiga faculty ushaka, mwabyumvise, kandi kubusa uri gukaminuza pe byose. Amakuru rero yihariye kubimukira n'ishuri, hari imyaka 12 ni ya buri wese. Amashuri ushobora kwiga mu mashuri ya leta, niyo status yawe yaba ya immigration ishobora kuba itazwi, ariko umwana wese ashobora kwiga high school. College hari option ko ishobora kuboneka kuri bose. Hari inkunga zimwe zishingira kuri status ya immigration yawe, ariko hari andi mahirwe y'inkunga ya prive. Hari n'amahirwe y'inkunga ziva muri state mu gihe utabonye iza federal. Bikaneze impapuro z'umwana wawe, kugezana n'ubu nyine hari ababyeyi badafite impapuro z'abana, akaja kwiga nta bilete ntaki. Kandi murabizi yuko twebwe muri Afrika twatahanaga amabilite. Ntimubyibuka? Ababyeyi bakabika amabilite y'abana. Na hano niko
na hano niko ntibitandukanye n'iwacu. Ibyo byose kuba mudafite amabilite y'abana banyu no buryo abana babifatiye. Umwana wawe ntafite bilete, ntufite faride ubika nk'amabilite y'umwana wawe. Nimba udafite bilete y'umwana wawe, genda uje ku ishuri ry'aho umwana wawe yagiye yigira, baguprintingire bilete, uze ufate classeur, ufate faride, uvuge ngo iyi ni bilete y'umwana wanje mu mwaka wa mbere, y'umwaka wa kabiri, y'umwaka wa gatatu, ageza hadura amabilite yiwe, dura amanota yagiye afata. Mubayeho mudafite amabilite y'abana banyu. Umwana ntafite icyo bita transcript, ntafite bilete. None se bitandukaniye hehe n'iwacu ko twagiraga amabilite? Ku mwana bamaze guprokarama yatanaga bilete. Hari ubwo wigeze ubwira umwana ngo urarangije ufunze ishuri none bilete iri hehe utahanye? Ubu nyine bari mu kwezi kwa 8 bararangije, bazarangiza mu kwezi kwa 5. Hari bilete aza kuzanira? Mwababyeyi mwe, hari bilete umwana wawe aza kuzanira? Nubwo utobasha kuyisoma ariko basi ukanayibika, ejo ukazahamagara Benjamin cyangwa ugahamagara undi muntu aho gateye ngwino gusomera ino bilete y'umwana wanje, cyangwa ukayitwara ku ikanisa ukayiha umuntu musenga nubizi ufite uhugutse, ufite abana ariko yigishano muri Amerika bahugutse akayigusomera. Ababyeyi bika neza impapuro z'umwana wawe, reba ko ufite amanota y'umwana wawe, impapuro z'ibizamini, yego ibyemezo by'inkingo yatewe, ama vaccination, amakadi ama vaccination hano muri Amerika mugomba kuyabika neza. Vaccination record y'umwana mugomba kuyibika neza. Icyo ni icyangombwa kiri legal, iyo ni legal document, record ya vaccination y'umwana. Impapuro zemewe na leta arizo byangombwa by'umwana mugomba kubibika neza. Mwababyeyi mwe, n'umwana kimwereka yuko uri kumukurikirana nuko umusaba impapuro z'ishuri. Zana, nubwo ntazi kusoma ariko nzanira bilete yawe wafunze ishuri, yizane hano. Ninde wakubwiye ko muri Amerika batazabatanga bilete? Ninde wakubwiye ko muri Amerika batazabatanga bilete bafunze ishuri? Nubwo ntazi ufite, ntimuzi ko muri Amerika bazasaba record? Ntimuzomara gukora amataxi bakabaha 1040 record yawe? Genda rero ukore loisir, wiyongoze uje ku ishuri, ubwire aho umwana yiga bagati nkeneye record y'umwana wanje, mu mpamabilite yose y'umwana wanje, uyabike. Nibyo rero. Hanyuma rero ndabashimiye. Ibi yari mu buryo buri general, ariko nzogenda nafata details mbahugura nk'ababyeyi kugira ngo mureke mukurikirana abana banyu bashobore kuzaduhindurira ubuzima mu minsi iza. Ndabashimiye rero, Imana ibagire neza. Bye bye, ciao ciao.